Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Utamen ubla prapsan senam karta benaka nongbak puni. Uladu katway poin sausan lak tengka tang nakada ujing kwaks ingkrung palat. Yak boleh lap penban daga jing penbana kabatok. Une utamen ubana katany bib wewari ulalap ya gajing penbana wat singkrung leng bak away ke kot kubor. Bat kum taw la sim yagi number phone ban phone syakata jakawat singkrung. Kat kum gajing tu jong ki pulit kila ong banadu ka kat pratarik uyayong hadu ka si tarik ujaliu. Ulapa pisa si ki babun tali ki account jong ka breu ku blak rek bania thok badu. Nrei la syak set penban haka. Ula siu yak by register syakata company ke penot singkrung u. Bat hadin kila ayah yu nomor bakla dan ka breu kabala pediang bania syong badu. Kumta marsin yo nomor ula kandek bola phone yak ta ka breu. Bat ke jinya keran phone kum bakato ka nisngi pedang juki arngut ka deg bas ngau bang ba. Nrai kam hadin bakata ka breu kula yo jisani na u kala ut bedeng kampisa ban le yakini kitai uru lapa bat kumne si kumne kanang pan si pan pisa uru lapa si pa ski account ba per bat ka pisa kala poi du khatway point south san lak tengka hanrai walau le hadu kataru kata ka breu kampat pediang hi ban ya tho badu kumta lalit pentip no syaki pulit ha ka baki pulit ka vip wewari police station ga tho ik ijahar bat kila register kes kat kungi kendon laispa khat khandai tu bat laispa khat pra fu jong bharitia annai sanhita bat ki kendon jong information technology act ki polit ki dangwat bnia yu number phone bu yakran ma kata brio bat kum juru yagi bank account bu pha pisa. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.